ukubulisa ebusuku. Haleluya. Cela nje sishaye umoya ingcwele sana. Haleluya. Cela sishaye umoya ingcwele sana. Haleluya. Uliseke bangcwele ehlweni umabona bangom prophetic azuduma nabantu ukuduma duma. Cela usikeleleke mama, cela nishayele izandla kamini. Ulisa ke Pastor J, now Pastor J, Pastor S, Pastor T, Pastor J, hallelujah. Tell us about it. Hallelujah. Tell us how you got up, Kakule San. Hallelujah. Bonke abafundisi bangcwele abakhona endlini enkosi nje sibabethele izandla. Haleluya. Bulisile komama bakhona bonke notata bakhona egameni lenkosi yethu Jesu. Abatsha nabancane egameni lenkosi. Cela nje sishaye iqhwa izandla kakhulu. Dadu ukuthi ke bona bangcwele singisiwe izoza sitholela. Haleluya. Cela ngishayele leti izandla egameni lenkosi. Thank you Jesus. Can shine David is hallelujah. Tell him shine Mahmoud is hallelujah. Malome kamaga Yesu. Tell him shine abantu bas. Uthi middle boss. Middle boss. Tell us shine about the boss. Hallelujah. Tell about Paga Mama. About the mic sound. We are
mabelani bangcwele. uJehova uhlala endumisweni. iBhayibheli lithi xa wayezawungena uDavide ebukumkanini okanye ebukhosini, akazange angene ngekrele. Bakhona abantu abathe ngelaa xesha bathi xa bethatha ubukhosi babuthatha ngekrele. Andishayele uMiku izandla. Ufana wami. Haleluya. Wayincanca lento. Uthe xa ngena uDavide akangena ngekrele. Wathi xa engena ethatha nogcobo, wathatha ugcobo ecaleni. Ngexesha bethatha ugcobo ecaleni ebekhona ebegcotshiwe emisini. Kodwa uthe emisiwe kanti ubukhosi bakhe busengelwe phansi. Kwathi ngexesha esisengelwe phansi ubukhosi bakhe kanti uThixo uzibonele endlini kaYese. Xa wayezawungena ebukhosini wangena ngomhlabelo wodwa. Uthena xa engena ebukhosini bukaSawule wayovela nje eyomseva uSawule eyomseva ngengoma, engazi ukuthi uSawule lona segqityiwe nguThixo. Lo Thixo ke ngulohlala endumisweni, umnini mandla onke, uJehova wemikhosi, owayekhona umhlaba ungekabikho, owaqala isiqalo engesiso isiqalo kodwa isiqalo wasiqala, umdala wemfundo, Jehova wemikhosi. Haleluya. Abaweke igama lenkosi. Ufuna ke ngoba sizamkhulu uThixo sihambe siyobona uJehova. Siyobona uJehova. Haleluya. Athi enkasi mulweni enkasi
emehlweni nje ikhona ivesi haleluya esothetha ngayo kodwa lo Yesu uzothetha ngaye uzothetha ngoYesu owaziwayo haleluya anzanga zothetha nabantu abaninzi ngizothetha nomuntu omnye kuphela lo muntu uzothetha naye uludwayi yena yedwa ngizothetha nomuntu ekuthethwe naye kodwa kungenzeka ijoy yakhe yabiwa haleluya hlama ndithethe ndithi ngizothetha nomuntu othetha etyiswa wagajiswa indayini ngoba umuntu othe sedlile wagajiswa ubuya lambe nobe bedlile nje ngoba into ayidlile uphinde wayigajiswa ngogajiswe nguye zothetha nomuntu ogajisiweyo shumayela uYesu obuyayo shumayela ubuya kwenkosi shumayela uxolelo lwezono shumayela uvuko lwabafileyo izulu likhona nesihoko sikhona izulu likhaya labangcwele kodwa isihoko likhaya lezingcwele ehlweni nje livumeleni bangcwele lithethe inhliziyo kaThixo ukuze kungabikho umuntu ogazi lakhe lingabizwa phezulu kwenhloko yakhe ngicela nindivumele nithethe inhliziyo kaThixo kungenzeka ningayithethi into oyithandayo kodwa kungenzeka ukuthi uThixo unisa ukuze nithethe inhliziyo yakhe ukuze kungabikho umuntu ogazi lakhe lingabizwa phezulu kwenhloko yakhe kulamaqasho okugqibela sithetha ngoYesu uJehova wemikhosi usasele esitandeni sakhe senqeba kodwa kuzixesha labasuke kwisitabo senqeba abe kwisitabo sokugweba haleluya ukuthi into ebeyithetha izolo angabisayithetha namhlanje ngoba ngelo xesha uyabe bambe isindi yesibili lo Yesu uzothetha ngaye uYesu wathi engekazi ufika ngexesha abantu besabaleka ngomnqophiso omdala kanti ngexesha bebaleka ngomnqophiso omdala uThixo uyakhangela ngoba nokuba ukhona umnqophiso omdala kwalahlekwa ukhona umnqophiso omdala kanti ngexesha umnqophiso omdala uThixo usungula omnye umnqophiso because